ڕاستە سستیەک خۆت خاوێک لە جێبەجێکردنی پلانەکە بوو بەڵام ئەویش ئەگەرێتەوە بۆی کە ڕاستی ئەمە دوا جێگای داعش بوو کە لە کوردستانە بوو و خۆشتانزان داعش لە ماوەی 2 ساڵ و چەمانێکە سەنگەرسازیی تەواوی کردبوو کۆمەڵێت تونێلی زۆری لە ناوچەیە دروست کردبوو بەنیازی بەرگریکردن ڕاستی ئەوە وای کرد کە ئەوبەیەکی زۆریش و لەگەڵ تۆمبیلی بۆ ڕێژکراو کە مانێزگار زۆر بەکارهێنا بەرەمەربن بەڵام سوپاس بۆ خۆتەوەیمان سەرکەوتنە پرۆسەکە جێبەجێ بکەین. بله اما کوتی ما کورسات نیوز آفریقا ما هاتین نیوکا بجن سنتر باجر باشی که کو بریا چند روزه که کم جلای پیشمرگه و هاتا کنترل کردن دیاره تروریستان داعش دوان 2 سال بوری دا چندین خانی خراب کردن و چندین بجن هیرش دمکو هفیمان کربون سروان چندی خانی جی جناف چونه یک جوان خانیان اگر هم ببینن و خانیان همین ولاتیانه کوجلای تروریستان داعش و هم هاتین تقاندن و لپش منجی لویرا بازاره کو تروریستان داعش لویرا گلک بزحمتی هم شیم سردان لیرب کن تروریستان داعش همی بمبا چاندینه کو ریا هاتنو چونی گلک بزحمت اختا دنها دا پیشمرگه حوالا وی چاندید کد کو وان بمبین چاندین تروریستان داعش کو وناندی لوان 2 سال بوری دا هودا کو جنابت خلکی وی دوره پتر وی خلکی دوره یا باشو که پتریا وان ج کردن ازدی بون پشتی کو تروریستان داعش وان دوران داگیر کری او اواری دورین هرما کردستان بون کو دناف کمپان دا جان دکن دنها دا پیشمرگه حوالا وی چاندید کو به تمامی تروریستان داعش لوان دوران دور بیختن چونکی گله جاران دیتا بحث کردن کو تروریستان داعش خو وشار به دناف تونل اندا و دناف خانی و دکانش دا پیشمرگه روش بروش پیش بچون ما بردامن ل سنتر باشی که جی به تمامی هاتیا کنترل کردن و ساتر پیشمرگه جی ل باشی که هاتیا دانن کو پیشمرگه ایدی پیش بچون ناکتون بلکو او پلان کو بو پیشمرگه هاتیا دانان وقت فرمانده پیشمرگه جی داد دیار کردن کو به تمامی ساز جساده وان پلان خو کدن آرمان جو و شاین وان همی دورین کو پلان به هاتیا دانان رزگار بکن دلبرین غازی کورسات نیوز دورا باشی که